Tukumanyubuna Abasanata bo pinzani nigo babere ba Komochia umuspeaker wa Senate Amason King asikeria ba Komochia buna nigo atari ko bahari bagarisa ine ase Senate usase bunge iyo korwa ebirengere ryo chinga kibago kwanira emiswada yengencho anene buna umuswada uyo wenyomba ne miswada ende ya serikali bigete asensemo kwayiri wase kerengo kigoro nigo abaraya ba Senate batebirenga tibaguchia akobago itebera nenchira bagusu mwaso gwete miswada kubabetereria hagosoka kurwa ase ebunge iyo ninchiga kechecho homo senator we county ya Kisii Momoima Wenyonga nigo amubulire mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati gukora chinkwara amo nabanyagitari gukura gusibikira lichibu elio la kure umugiro uyo oborobeire amo nabanyagitari abo chinga kechecho Wenyonga nigo abakagukwanira igoro yo kurusigwa aroro kwa omokonyi bumugabana Daktari Munda na aba MCA agotebanga mangana yo aikire ase Senate na nigo arachikurigiri waso bwagare na mobe mukomanyi waroboti urwa senchira yo weme. Capture of the legislative business. The legislative process in the Senate has completely been captured in the first two sessions. We have seen a baggage of unconstitutional bills, all sponsored by the Kenya Kwanza regime. The Constitution, under Article 96(2), requires that the House considers and debates all legislations relating to devolution. In the first two sessions, we have seen neither consideration nor debate on key bills that clearly claw back on devolution. Na tumeweka wazi masuala mawili muhimu. Jambo la kwanza, katiba ya Kenya inatupa sisi nguvu za kutunga sheria ndani ya bunge. Lakini tunataka tujue kwamba wananchi wajue kwamba nguvu hizo zimetekwa nyara katika bunge la Senate. Haiwezekani kwamba viongozi hawa waweze kuleta miswada mbele ya bunge hili ambalo linaweza kusaidia Wakenya. Jambo la kwanza kujua kuhusu ili swala la miswada ni kwamba ukiangalia mihula miwili ya bunge ambayo imepita, the first session na second session, kumekuwa na miswada mingi sana ambayo inaletwa ambayo inapelekea kukandamiza ugatuzi. Na linalofanyika wakati miswada hii inakuja, kwanza inaharakishwa sana. Kwa mfano kwa sasa kuna mswada wa nyumba mbele ya bunge la Senate. Tungependa kwamba kuwe na public participation katika counties zote. Huo ndio msimamo wetu kama walio wachache. Lakini utakuta kwamba yule mwenyekiti wa kamati ya housing hataki kufanya public participation katika county zote. The majority will have their way, but the minority will have their say. Ngia kora to kwana igo bunge ga igo menyete go twarenga bano mambi twale konyora ne speaker na baseneta once kenyingima. Lakini ngenjo ya rekanire is that rich koliense ekare turali senate tutade go kwana buna inje go zenkabere gato tubandi meiriri kono esengenjo tutali go kwana ebintu biri serikali etagete bimanywe italie gasi itu induna abandu ba opposition egasi yane no gotebia abandu bagusiba ngete chukura obomaene igoro ya bunense yeitere lichiko nakirire ichiko kiri areturwe nane ngakitogori manage egento tubwate ishida nero nkalinge president getagete ichiko lyake ichiko liche yechinyomba otogoteba iga housing igere devolve Jesus county gusia igabuna muruchingi magusiere no bekana gusia gusia na gusinya mira ndi twanya gutwara public hearings tokobora ninga kitogokora mangana housing gusia chinyomba irenga twatebigwe ne serikali ya ye county chitakere gusi obole mesi nyomba ichikwa gachu ngokuburwa ekaro bole mobu aruru enyomba ya gachiru ne private developer ngaki obole mobu serikali bokwa gachiru enyomba bogo chibono kwa enyomba ewe kuno muntu tete kogore enyomba iyo na ndo muntu tete ko komenyo igoro ya mangana nyagitari igongo saba egavana ya Kisii county mwana ominto Simbarati obogambi nsachinde nkwira ni olense nsachinde kwimukirira igoro osenza chinde kwaba neutral gongo sabo mugabana tigali y'abantu banyagitari tigali y'abanyagitari bali bonsi tigali gichinas abantu baikaranse buna abana abamo tomanye shida ninki so that tuanjira nenga ky'abantu abakoraki ngaki abantu abakolega asise county nche na abere ngunya goteba kuri umwaka oria liberera liri gusi
ndiwene tukoboe kiare bine bintu biwene tawasacha n'abakungu bakogamba baigwanane. Report yekire bunge 7 days speaker nyole report yeria evetabled. Lichiko ligotebanga ebintu biria MCAs barete kurusi bagwa accuse omugaka monda na ibondo bigocha kwa table liga. Inche ese lichiko nje bono onkorukwa ese ne prosecutor kiagara ninje ndi representative Kisi County ese amangana abuna ocha goche kiagara nimbwate ese ingo chukorwa na discussions yebuna chikendrete emechando buna ya chagete no mugaka monda na governor ati na ba MCA na bantu bonsi binde byonzi nje nimbiroje gento yoka nalo bateba tige report ye chali Senate turachake debate nimbe kingotebia bana inchi kiagendereire discussion binere lichikonga griro teba